Biratangaje kumva umugabo umwe rutoki, umwe rukumbi, uw'isi yose hanze h'amaso, yifata akayobora isi yose, agafata abantu bose batuye isi, akayoboza inyoni y'icyuma. Uyu mugabo azwiho kutavugirwamo, kwanga agasuzuguro no gufata imyanzuro yiwe bwite ku giti cyiwe ntawe agishije inama. Trump ni umugabo umaze imyaka igihe kirekire mu ntambara ya Irani na Isiraheli, intambara imaze igihe kirekire irimo amakimbirane y'urudaca itarangira. Nkuru dukesha ikinyamakuru Igihe.com cyanditse kigira kiti ubutegetsi bwa Amerika bwatangaje ko Perezida Donald Trump adakeneye ko habaho ibiganiro biganisha ku gahenge mu ntambara ya Irani, ahubwo izakomeza. Naho umuyobozi muri White House we yabwiye Rawuta ko Trump yateye utwatsi igitekerezo cy'ibihugu bimwe byo mu burasirazuba bwo hagati bwumvaga ko habaho ibiganiro biganisha ku gahenge, na Amerika yivuga ko Irani yanze agahenge mbere hose kugeza igihe Amerika na Isiraheli bigabyeho ibitero. Naho mu bushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko uwatanze amakuru yavuze ko Donald Trump ashishikajwe no kurwana intambara ngo ace intege ubushobozi bw'igisirikare bw'iki gihugu. Undi mukozi muri White House yagize ati ntabwo ibyo bimushishikaje nonaha, ndetse turakomeje gahunda y'intambara. Wenda hari umunsi bizaba, ariko ntabwo ari ubu. Perezida Donald Trump yavuze ko abashobora kuba abayobozi basha ba Irani batangaje ko bashaka ibiganiro kandi bizaba. Ibyo biganiro nta bindi ni Operation Epic Fari. Naho White House kuri ubu yatangaje ko kuri umutekano wa Irani Ali Larijani na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Abbas Araghchi bashatse kunyura muri Oman kugira ngo ibiganiro bigamije agahenge mu ntambara bishobora kugirwamo uruhare na Vice President wa Amerika JD Vance, ariko ntibyemeranwaho. Iyi ntambara ya Irani na Amerika yatangiye kwa 28 Gashyantare mu mwaka wa 2026. Amerika ivuga ko ishaka guca intege umugambi wa Irani wo gukora intwaro za nucleaire. Nyuma y'igitero cyagabwe ku butaka bwa Irani giteguwe na Amerika, igitero Karundura, Irani yahise iteguza igitero cyangwa se ibitero Karundura byo kwihorera ku butaka bwa Amerika. Kuri uyu munsi umuvugizi w'ingabo za Irani yasabye abaturage bo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kuva ku bibuga by'indege, ubwihisho bwo ku byambu cyangwa se abanyamerika bihisha. Yemeza ko ingabo za Amerika zagabye icyo gitero zari muri ibyo bice. Irani kandi yatangaje intambara igomba kugera mu bice bitandukanye birimo ibikorwa bya Amerika burasirazuba bwo hagati mu mugambi wo kwihorera ku gitero cya Amerika yagabye ku kigo cya gisirikare kiri ku kirwa cya Kanga gifatwa nk'izingiro ry'ubukungu bwa Irani. Yabivuze agira ati turamenyesha abayobozi bose ko Irani ikoresha uburenganzira bwayo bwo kurengera ubusugire bwayo binyuze mu kurasa haturutse misile hose z'abanyamerika ku byambu by'ubwato, ahashirwa imizigo n'aho abasirikare b'Amerika bihisha mu mijyi imwe n'imwe. Bisa naho umugana abanyarwanda baciye bagira bati ugusuriye n'umusubiza agira ngo nta kibuno ufite. Wavuye mu Rwanda wimukira muri Irani, aho Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Irani yavuze ko uzarasa ku bikorwa remezo byayo wese bazahita bamusubiza nta gushidikanya. Minisiteri y'Ingabo ya Irani yatangaje kandi ko barashe misiri 9 na drone 33 mu gitero cyagabwe kuri UAE kuwa 14 Werurwe 2026. Irani kandi yasabye abaturage bo ku cyambu cya Jebel Ali muri Dubai, yisaba abaturage bo muri Khalifa aho ni muri Abu Dhabi, yisaba n'abaturage bo muri Fajalari kuhava kuko bateganya no kurasa ku mashami yose ya banki za Amerika ziri muri aka gace. بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر، روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت، پدر مهربان امت. Bidahagije, Irani ihamije ko inzira ya Hamuzi yigifunguye ariko ari yigenga. Naha dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndabashimiye.